Kaselelie korusie kapenga kauno ko tranwet ipan patuan prang walianti sabulmatal momotso Christian Mission Fellowship nan punpi o lukke o kasamo saulang chorus ong nan samatal patak program and patak sarawi and ranwat patrang dukwat ong nan program and radio ranwat o anso tekan ipil lugulukay kumail ong nan kautak choror tekan o school and book sarawi me wiwiawi ong puin pulobulkan o solang sote le pilipil me anana me teptar o paitar wasakay nan Wayne matalanim Waynu Wayne Kitty Wayne Sokes Wayne Net o Colonia Town ye wasapkat me kumail pan school gita tuan amail pan wiyaki la kauno court amail court o Jesus Christ amail court o Songkomor morin met sang ni kawit en ngay sarawi nganen court kumail pan Pemata te inangita kumailan yang troeta kautek laut en ransarawikan o koronga kawiten masinen kauno sang buksarawi sang olun court kan te wan paronakan nan momotson Christian Mission Fellowship. Ni aiso mektel pan wewe kila te out kita patak en kaunonan program en patak sarawi bukat kumail pan tirata o priamwe kila tuan ngeteren solang ranwat me saikinte wewe ki te tuan kasampal o kempake en limpakan court o lel ranwat resaikinte wewe kita melel tuan Christ o ya wewen arail marenki marme atan ki saulang trail ban diaratan ana trail no me sotre megot me kaperen laut sang kaperen me trail ban tiar ni aiso me trail ban esela Christ o aiso McTail pan wiala papa melel and Jesus Christ yet peitak eu meimen kasaleta and wiamen kawit on trail nan program wat peitak wat pan katiti ki kom kinese is Jesus Christ? Jesus Christ kin ऐसे कौमी एक sembal on eminent trial and we ki me ऐसे count Jesus Christ or tuan o saikan tuan Jesus Christ esotritar and we are men katete no kita wewe ki o eselar is Christ ktail anane ese Christ nan atrail mongyong o nan atrail mor kauno court
Yei kupre kitail en ese Christ tuete atail ese. O wewe kila melel atail nono o atail baba. Kitail en we are kila Jesus Christ me ye I atail koporopor. I atail al kayo en kawit o sawas o atail maur. En mia atail connection o mienwai patrowan personal relationship on Jesus Christ. Met ininin kasambal poema atail ewang Christ sotapan peosanta sangnan nuyong o atail poson Jesus katail sotapan kak weweki ma Jesus Christ katin aleta te koronge atail ananakan dan atail kapakapakan. Kitail bil sota kak weweki ma Jesus Christ katin sapangatong kitail atail kapakapakan. Kitail metepe melel ranwat kinwiya kapakap ap kin sese makauno kin sapangatail kapakapakan teso. Metepe kitail makin aleti pasapang pen atail kapakapakan sang kauno court o kauno court kin kapayang kitail atail ananakan mektail kin nantriyang song sakargi dapan kupre nanay song natail kapakapakan. Kitail pan wewe ke mau me kauno katin inoki yang kitail me sota mekot me kitail pan pekire me esota pan kapayatong kitail. Puksarawe masani yang kitail nan sermaya silisak silu iratritik silu likwaria I apan sapemuk ipan masani yanguk song kapuriamay toto o manamanakay me kasota kin eset tue. Met yei masanen kot sangnan puksarawe ong kitail. Sota mekot me kauno sota pan muitong kitail. Kapayang kitail. Na kitail pekireni atail posoni. Kitail pan an ke koporokor. Me atail kapakap koros. Kauno pan sapang o muitang takapayang kitail weki atail posoni. Masoto poson wat ipeita kan atail kapakap kak lelren kauno. Kauno pan kak sapang kitail. Kauno pan kak kapayang kitail. Ap sabul me masano masanir me eka sota atail ananeu. Na esota pan kapayang kitail o sapangang kitail pungki na epan mie atail poson o kitail kamelele kaun Jesus.
Tame paratar kan ong ktail nan par riakit reisek wat. Re katete yang ktail mau. Me Jesus Christ kelep me pan wia sawas patail. O ktail pan poson I o kelki I. Wamaso ktail pan ininen Kodula na sota pan atai wewe ki kawitwat. O aiso magtail pan wewe kitar o kauno bang ktail pan tiarata mesolar atai laiso. Ranwat wialar patak sainsal o melel on ktail solang koros. Mektail solar kak keliki pelian lamalam temumotso. Ktail solar kak koporoporgi pelian lamalam temumotso. En wia adeu me kak kalway ktail on kauno court. Lekin Jesus Christ. Peni ekatin masani ngay me hal, ngay me melel, o ngay me mor. Sote makak ulang rin semay court, ma sote ngay. Kalanganan kampakapay saulang koros, ye atail iren kataman, iren sawas, na sawal matail program en radio ranwat, o ipan kaim sakala prang lukayang. Saulang koros nan ponpe, kung alterin sunogi, makmail katlik, takmail proster, kumail ew, pelian lamalam, mornan, the assembly of God, the seventh day, Peki momotso o atal pokonan momotso tai sotapan waiktan lambren price. Wasa maktal ban tiarge patakan kauno court melelin patakan poksarawi yeyi wasa maktal ban peleki pa yeyi wasa me Jesus Christ katkatie o kawit ktail sangye. Kalanganan kauno sabul me aiso o sabul me patak ennan program wat. Era laro kasirelie mainko.